xa os zapatos de baile? Estades preparados e preparadas? Suso, arranca motores aí. Trata de arrancalo. Nós somos de Blackfinger, se vimos aquí a tocar unhas pesiñas para que bailedes e o pasedes super ben. Vamos a empezar con un laridé. A ver se os franceses ali se animan a bailar. A ver, franchutes.
bailar, Carlos.